Last round. Yeah, slot. Yes, our number 2 is engaging over. Hey. No! Not yet over. Ibijyanye n'iyo video mubonye ni ibyabaye ku munsi w'ejo, kubera ko ibyabaye ku munsi w'ejo sibyo byaje gukomeza muri iri joro rikeye. Byifashe bite ku mirongo y'urugamba, cyangwa se bigeze hehe ibijyanye n'imirwano iri guhuza umutwe wa M23 ndetse n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'izindi ngabo mpuzamahanga zitandukanye ziri kurwanira ahangaha mu burasirazuba bwa Kongo. Ku bijyanye n'iriya video nk'uko nari mbisubiyemo neza mbishimangira, ni ibyabaye ku munsi w'ejo, kuko mu gicuku byaje guhindura nyuma y'uko M23 ihaye amasaha 48 ingabo za Kongo ndetse n'ingabo ziri kuyifasha ndetse n'imitwe yitwaje intwaro ifasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igisirikare cya Kongo FARDC, byaje guhindura isura muri iki gicuku. Byaje kugenda bite rero? Ahashyira saa 5 z'ijoro zishyira saa 6 z'ijoro, umutwe wa M23 waje gutangaza ko usaba abitwaje intwaro bose babarizwa mu mujyi wa Goma kuba bakiripotinga cyangwa se kuba bafata ibirwanisho byabo bakabishyikiriza MONUSCO cyangwa se ingabo zibungabunga amahoro muri UN, bityo bagahurira mu kibuga cya United Stadium, ikibuga cy'umupira cya Goma. Ni nako byaje kugenda. Ingabo zimwe za FARDC ndetse n'iz'amahanga ziri muri uyu mujyi wa Goma zaje gushyira intwaro hasi, zitangira gutanga izo ntwaro zizishyikiriza UN cyangwa se MONUSCO hariya ku kibuga cya United Stadium hariya mu mujyi wa Goma. Ese byifashe bite? Haramutse iyihe mpumeko cyangwa se byifashe bite? Hano ni kuri Rio Vibe, ngiye ngukubita update z'ukuntu ibintu byose byifashe nuko bigenda nk'uko mubibona aho ngaho ku mashusho. Rero murabona ko aho ngaho ingabo za UN ziri gucekinga no kwakira intwaro zihawe n'ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'indi mitwe itandukanye, ari ikimenyetso kigaragaza ko barangije kuba batsindwa urugamba. Ese mu mujyi wa Goma ho biramutse bite cyangwa se byifashe bite kuri wowe utabashije kuba wabasha kubimenya? Dore nuko nguko byagenze muri icyo gicuku. Muri iki gicuku rero iyi ni ishusho igaragaza ingabo za M23 zinjira mu mujyi wa Goma. Dore nuko nguko byagenze. Ahangaha cyari ikimenyetso simusiga kigaragaza ko uyu mutwe wa M23 warangije gutsinda urugamba rwo mu gace ka Goma, cyangwa se agace ka Goma ko nako karangije kuba kashyirwa mu biganza bya M23. Nuko intare za Sarambwe zinjiye mu murwa cyangwa se mu mujyi wa Goma. Murabibona neza ahangaha ku mashusho. Nkwibutsa neza ko gukora subscribe hano kuri Rio Vibe, iyo ukoze subscribe inkuru zose update z'ibintu bigezweho zikugereraho ku gihe kuri wowe ugeze hano ubwa mbere. Ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu, tugiye kurebera hamwe neza, tugiye kurebera hamwe uko byifashe, uko iki gitondo cyaramutse hariya hakurya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ni nyuma y'uko ingabo z'iki gihugu zitsinzwe ku mugaragaro. Ntagutindiye rero, ku mugaragaro ingabo ziyobowe na General Sultan Makenga biremezwa neza ko zarangije gutsinda urugamba agace ka Goma. Biravugwa ko izi ngabo zitagera no ku 5,000 zarangije gutsinda ingabo z'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zifatanyije ndetse n'ingabo za SADC, za Afurika y'Epfo, ingabo za Afurika y'Epfo, ingabo za Malawi, ingabo za Tanzania, ingabo z'u
Burundi ndetse n'ingabo z'abacancuro Blackwater, Wazalendo, Nyatura ndetse na FDLR kubera ko aribo bari abafatanyabikorwa b'ingabo cyangwa se b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Bidasubirwamo rero muri iki gitondo igisirikare cya M23 biravugwa ko aricyo kiri gukontorora mu mujyi ndetse n'umutekano muri uyu mujyi wa Goma. Ese byifashe bite? Biramutse bite? Byifashe bite ko bivugwa ko na n'ubu hakiri kuvugwa amasasu ari gukubita cyangwa se imbunda zikiri kurangwa ibiturika muri uyu mujyi wa Goma? Ese byaba byifashe bite ko bicyumvikana ko hari imbunda zikiri kurasa muri uyu mujyi wa Goma? Nibyo ngiye kugusobanurira aka kanya. Nk'uko nari nkubwiye ko ari byo ngiye kugusobanurira, nubwo M23 bivuga ko yafashe uyu mujyi wa Goma, ariko hakaba hakiri kumvikanwa amasasu mu mujyi mu duce dutandukanye, cyane cyane mu duce twa Mogoma. Hano mu mujyi wa Goma biravugwa ko ingabo nyinshi za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zarangije kwemera ko zatsinzwe, ariko zikaba nyinshi ziri muri stade, nk'uko nari nabivuze muri United Stadium hari i Goma, izindi zikaba ziri ku kibuga cy'indege cya Goma. Biravugwa ko abakiri hanze, abakiri guteza akavuyo ndetse no kurasa ku ngabo za M23 bivugwa ko ari ingabo cyangwa se inyeshyamba za FDLR, ko arizo zikiri guteza akavuyo ndetse ziri guteza akavuyo kenshi cyane n'imvururu nyinshi cyane aho ngaho mu mujyi wa Goma, kubera ko zanze kurekura cyangwa se zanze kwinjira muri stade, cyangwa se ngo nazo zishyira intwaro hasi. Abari i Goma bavuga ko FDLR ndetse na Wazalendo arizo zikiri guteza akavuyo cyangwa se zikiri guteza ibibazo aho ngaho mu mujyi wa Goma. Iyi video rero ugiye kubona ni uburyo ingabo za M23 zakiriwe n'abaturage aho ngaho mu mujyi wa Goma. Reka ubanze uyirebe. Nk'uko ubibona hano ku mashusho rero, uko niko ingabo za M23 zinjiye muri uyu mujyi wa Goma, abaturage bazivugiriza impundu cyane, amashyi menshi cyane. Abaturuka bari bihishe mu bipangu hirya no hino bose baje ku muhanda, kuri main road ahangaha ku muhanda mukuru, baje kwakira izi ngabo nyuma y'uko zije kubabohora. Yego, nk'ibisanzwe nge nitwa Eric Wacu. Ku bijyanye n'izindi update z'uko urugamba ruri bugende cyangwa uko leta ya Kongo cyangwa se Kinshasa bari busubize icyo Felix Antoine Tshisekedi, perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ari butangaze, uraza kubikurikirana hano kuri Rio Vibe. Icyo ukora subscribe kugira ngo nimbishyiraho cyangwa se nimara kubyaploadinga uze kubibona mu ba mbere.